Саламатсыздарбы балдар? Бүгін испан бейін 3-нче сабагын үйрөнөбүз. Мурунку сабакта биз оңго кол жак, солго кол жакканы үйрөнгөнбүз. Андан кийинки движение колубузду ачабыз. Анан жабабыз. Кайра кайталайм. Колду ачабыз, жабабыз. Bundan keyin восьмерка жасайбыз. Восьмерка оңго, андан солго. Круг. Оңдуктан баштайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Эми солго. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бул движениени жасаганда отурабыз. Анан оңдуктан баштайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Эми солдуктан баштайбыз, сол жака басабыз. Круг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кошобуз башынан. Оңго. 1, 2, солго. 3, 4. Колду ачтык, жаптык. Эми оңго круг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Солго. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мындан кийинки движениябыз колду көтөрөбүз. Сол колду оңдуктан баштап басабыз. 1, 2, 3, 4. Кайра кайталайм. Бутту жакшылап карагыла, оңдуктан баштайсыңар. 1, 2, 3, 4. Колуңар көтөрөсүңөр. Анан оң жакты карайбыз. 1, 2, 3, 4. Анан артка кетебиз. Сол буттан баштап артка. 1, оң бут, сол бут, оң бут. Кайра кайталайм. 1, 2, 3, 4. Эми сол буттан баштап артка кетебиз. 1, оң бут, sol but, oң but. Kayra. 1, 2, 3, 4. Atla. 1, 2, 3, 4. Kayra koşan başından. Oңgo. 1, 2, 3, 4. Koldu açabız, jababız. Kruг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Solgo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Basabız. 1, 2, 3, 4. Arka getiririz. 1, 2, 3, 4. Bundan keyin başında düzenini kaytalarız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu jaktan sol koldu götürüp oң buttu koyuyoruz. Daha bir jol kaytalayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anan dagı 8 şık turasınlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dagı bir jol kaytalayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turabız 8 şık. Anan keyin oң jakka basabız. Biraz oturup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaytalayım. Basabız oңgo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yakka gelgenden orduzdan aylanabız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayra. Bu jaktan başlayız. Basabız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aylanabız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Эми эң башынан кошобуз. Оңго, солго, ачтык, жаптык. Круг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Солго. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Basabız. 1, 2, 3, 4. Arka. 1,
Açıp kaytalayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oturamiz, turamiz. Emin basamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Emi en başındaki düzenini kaytalayız. Durmaz. Başında yürümen düzenimiz. 1, 2, 3, 4, omguttu koyuyoruz, aylanıyoruz. 5, 6, 7, 8. Bu düzenlerden git. 1, 2, açağız, kaytalayız. 5, 6, 7, 8. Murunqu düzenlerini kaytalap koyuyoruz. Daha bir yol kaytalayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ушуну менен үчүнчү сабак бүтөт. Азыр баштан кайталайбыз. Биринчи движениябыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Круг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Basabız. 1, 2, 3, 4. Arka. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kütöz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Basabız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demek kaytalayız başında düzende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ушуну менен балдар испан бийлигин үйрөнүп бүттүк. Видеого тартып, мага жибергиле. Саламатта калгыла балдар.